Trende ya kungini kana Mukwatanithya wa kyama cha Wiper ilembetani ukamba Ndii Kivuva na ula ingi ni MCA Molote na kyama cha Wiper mbungeni ya kaunti ya Masaku. Niwaweta uneeni wa ula unai ngavana wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana ula uneeni muthenyani wa wakatano kumana na kila waweta uneeni usuta wa kuvuthya wa kivuthya na kwaisya ndai ya mutongoi wa kyama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka ingendi ni wakulya tongoi ba ukamba kweka ukavana mana na kuthukuma enendi kwa vamwe. Daniel Mwongela ni mwandiki witwa maubo itina wa ndongoi ya chama cha muungano na ulangi unai ngavana wa Makueni Kivutha Kibwana kuyimilia wanda kuvuthya utongoi wa Dr. Kalonzo Musyoka yu Mukwatanithya wa chama cha Wiper ilembetani ya ukamba na ulangi ni MCA Molote mbungeni ya kaunti ya Masaku Ndii Kivuva ni wavuthya uneeni usu ndamwenda Profesa Kivutha Kibwana kwiveta maunduni mauteti undu unayanaweta na kuvuyia mbeu ya waniko ilembetani ya ukamba ngai vata na kamba niwie ndeto sia ulo na tuwe governor wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana out of nowhere ainena ngewa sia mheshimiwa mwenembai Kalonzo Musyoka Profesa kisiasa nuna thalipyo na elo thia kesilo Makueni akona governor witu Mutula Junior uyolo kunie kuni 3 months Kivutha ndaa kuna 10 years nundu Kivutha ndaa kialami 1 cm ina isindu sia utwandu kwa kathoka na kuifanya ni public participation nundu nuna isi ni wa kola na wa retire siasa no tuika o mundu tukoka okukulya uku ingi ni waleza kumana namba ya mukamba kwithiwa na mwikio kwa ndongo ino ya chama cha Wiper usakwani ni muvetu kuni manasa kuya atongoi aingi ungwa mwavule usu wa chama cha Wiper wonani waguo kana Kalonzo eona wasya ilembetani mbai no jina mwene na jina ngai na akamba nimendete Kalonzo na kaimonie eno lusani kanena sindu isu Kivutha nuweta maitha mamwati ya kilebi na ile kwikulya nikikila muthenya muko kwaje Kalonzo na mwakamba mayunga monake inki ndakulya atongo yala manase tukie na kulika ukalikoni wa Kenya kwanza kuthukuma ene ndime ukalikoni usu kwa kumantha maendeleo na kuweka mutongo yu wa chama cha Wiper nolona tangasi kana ethukuma vinzani ni oso silikali na kukithikana ene ndime makwata uthukumi ula wailite umundi nyenda kwasia akamba ingi ni manandi serikali ni aruta andu asumatethya akamba meba mheshimiwa Kalonzo aisi upinzani na akiokiti akamba upinzani ni kana akamba maitu matetheke kila mundu akwate laini wake andu ala me serikali ni maika weta andu ala me upinzani na vice versa ni kana akamba maitu matetheke andu maete maendeleo na itu tuona kula kwina olusa ni kana kwenda wete sindu thuku sia uthini akamba na itu tuinena kwa kila mundu akwate laini yake niona matailo tina manene ngewa Kalonzo kana manene ngewa ya andu alangi kana chama cha Wiper kila mundu bwe na chama chake ndiye se pilipili wasioila inawawashia nini kila mundu akwate laini yake kukonia uneeni ula withi tuwende na unena niwa wa nula mutongoi wa kamba ni wathingilila atongoi onthe anene kumuva ilembetani ya ukamba evo Charity Ngilu Dr. Alfred Mutua na Kivutha Kibwana mesilite mokoni ma Dr. Kalonzo Musyoka na mayailite ithi wana kivuthya kwa mutongoi wa chama cha Wiper ondu na matapya mbe kingpini ni changai na jela ona Mutua na Charity jela mana muvua nunu ngainda etikela Kalonzo no monena wambe na no ende na utongosi andu metele na mekala ila itawa kisungu ina mana likely to suggest kana no matongozie mbai ni kana ngai yamone nundu ngai no woka sakuwa mundu kula etha nukona Kalonzo abikamwisi ngai no woka tumanthe mundu uwonthe uka na mweti na wa Profesa Kivutha Kibwana kuyumilia wandani na kumutula muti Kalonzo Musyoka kwa kilona weti ende na kwasi mbai ya mukamba na kumevata maendeleo. Daniel Mwongela, Ndongoi TV, kumava kauntini ya Masaku.